onim što je tada značilo da ste imali na položaju i ženu pored sebe, da ste imali nekoga s kojim ste mogli malo i drugačije porazgovarati, a da ne kažemo toj čvrstini kojom su te žene zračile, svakako je nešto što treba javno naglasiti i spomenuti. Sa mnom je Violeta Antelić-Viki. Lijep pozdrav, poštovanje i dobrodošli. Hvala. Jako mi je drago da vas vidim ovdje u studiju i neću mnogo duljiti iz jednostavnog razloga što imate toliko toga za reći da je nepravedno da vam ja kradem vrijeme. Vukovarka ste. Da, rođena Vukovarka. I to upravo na onom dijelu branili ste svoj dom, tamo gdje ste i živjeli, dakle na Sajmištu. Istina, ja bi samo voljela prije svega, ja to moram, s obzirom da sam dobila ovako iznimnu čast. Hvala na pozivu i mojim suborcima koji su mi vjerovatno spomenuli. I ja ovom prilikom pozdravljam sve svoje suborce, ma gdje bili, jer nas ima sada po širem svijetu, da kažem, pa i cijeloj našoj Hrvatskoj. I mi ovdje predstavljamo i našu poginulu braću. Isto tako pozdravljamo njihove preživjele obitelji, djecu, žene, očeve. Tako da želim da sve pozdravim, da nikoga ne izostavim, jer iznimno mi je drago da bilo tko je sudionik najkritičnijih trenutaka u ovoj Hrvatskoj i malo pridonio borbi za stvoritak Hrvatske. Dakle, rođena ste i živjela ste u Vukovaru. Kakva je Vukovar bio sredina za odrastanje? Jao, to ste me dirnuli u srce. Vukovar je stvarno jedno divno, malo mjesto u Slavoniji, prekrasno. Mi u Vukovaru smo znali imati Slavonci narječje ono, tko se napije vuke i pojede štuke, ne ide iz Vukovara. Kao što eto i povijest pokazuje da smo svi na neki način vezani za taj Vukovar. A ono je bilo prekrasno, domaćinski, tu se mladost cvjetala, razvijala, to je sve što ste željeli bilo je u Vukovaru. Od proizvodnje, od života, od sve bogatstvo Slavonije. 90. godina, izbori, demokratske promjene i početak promjena života i odnosa među ljudima koji su do tada na izgled skladno živjeli. Da. Dobro ste to rekli, na izgled skladno živjeli. Jer mi, naglašavam, dobri ljudi, građani Hrvatske, uvijek srdačno primamo svakoga k srcu. I tako smo i živjeli sa svim građanima u Vukovaru. Međutim, dobro ste to rekli, sa tim glasanjem 90. godina, tako su se i oni počeli dijeliti i počelo je one Balkan revolucije, zatvaranja cesta, dizalo se u zrak, ubijalo se neke naše Vukovarce. To je, vidjelo se, Hrvati su bili ubijeni po kućama. Ja sam igrom slučaja živjela i preko puta vojarne, tako da sam vidjela da su se oni okupljali sa stvarima, ulazili su, naoružavali se, izlazili su napolje, sklanjali svoje obitelji u vojarnu, što je bilo nezamislivo u bivšoj JNA da neko uđe blizu ograde, a kamoli da uđe u vojarnu. Kada govorimo o tom vremenu, dakle, koja su onako najintenzivnija vaša sjećanja na taj osjećaj promjene? Prvo da ovako kažemo jednu stvar. Da li ste imali obitelj tada? Jesam. Onda sam imala sina. Sin mi je onda imao 3 godine. Baš je 25.9. navršio 3 godine. Imam oca, imam mamu koji su živi. Dakle, Bogu hvala. Dakle, govorimo o tome da ste imali dijete i u tim okolnostima što je vas, sada ću ipak se... kakav je bio osjećaj vama kao majci, taj osjećaj nesigurnosti koji se tada počeo
javljati? Ili da li ste uopće osjećali nesigurnost? Jesam. Jesam. Baš iz ovoga malo prije što sam rekla, da su se oni počeli okupljati u toj vojarni. I meni je to bilo sve nekako čudno. Jer, ponavljam, živjela sam preko puta vojarne i jednom sam išla s posla iz druge smjene, tenkovi idu u centar. Ne? To se i pucalo, onda je već ubijeno puno mojih, već dobro poznatih prijatelja i susjeda. Onda Dragan, on je ubijen u kući, mi smo živjeli i stan do stana, ne? To mi je bilo fascinantno, šok. Šokiralo me i 1.5. ono što se desilo 2.5. u Borovu Selu za naše policajce, ali to je... Suosjećala sam s njima, ali ovo mi je čovjek s kojim sam jučer pričala, sutradan su se vodile borbe u njegovoj kući, njegova djeca su preživjela, jedno je bilo sa mnom u logoru kasnije, kako su ih napali u kući, ne? I tako da je, i kad je, rećemo... U kojem vremenu to govorimo, Violeta? To govorimo u 5. mjesecu, ne? Znate zbog čega vas to pitam? Da. Zato jer mnogi od nas koji su, dakle, u to vrijeme bili još u civilstvu ili su bili izolirani ili su tek sa početkom otvorenih ratnih djelovanja došli na bojište u istočnoj Slavoniji ili negdje drugdje, ali sad govorim za Vukovar. Da. Naime, svi imamo dojam da je rat u Vukovaru, pod navodnicima to kažem, otvoreno krenuo 24. na 25. kolovoz. Da. Po ovom što vi govorite, a to je očito jedan dio koji javnosti vrlo nedostaje, on je polako i puzeći zapravo stezao obruč oko Vukovara i ljudi su tamo tijekom mjeseci ranije bili ubijeni, ginuli. Jeste i sačekivani, baš ja uvijek volim početi od svog iskustva, pa onda i tuđe, jer što znam 100%, baš iz druge smjene kad sam išla, kad su ti tenkovi išli, onda su oni znali, 2 puta su me zaustavili, kako oni kažu, legitimirali su me. Znate, žena sama noću u 10:30 mi je druga smjena završavala. Gdje ste radili, Violeta? U Borovu. U Borovu. Da. A oni iskoče iz onih kanala, legitimiraju me, pa šta je, pa šta se bojiš vojske, pa šta je bre, ti ne voliš JNA, ne? Pa mogu vam reći da nimalo ugodno, nigdje nikoga osim mene i njih nije bilo, a ne pa 100 metara od kuće sam bila, ne? Tako da je uvijek bilo riskantno kroz centar već prolaziti i na Sajmište se penjati. To je 5. mjesec, govorim, 5. 6. mjesec. Ja sam bila onda u civilu, tako da nisu imali razloga me uopće ispitivati ili zaustavljati nešto. Da, iako po pravilu ne bi niti smjeli da ste bili i u odori ili bilo kako drugačije, no, ali to su već neke druge stvari. Živjeti u Vukovaru u takvoj napetosti, kakve emocije to proizvodilo? Pa prvo vam pobuđuje šok, jer do jučer je to bio jedan jako topao i lijepi grad, jako veseo, pun ljudi. I onda odjednom se to počelo zatvarati i gledati jedno drugo preko iza leđa, u oči ili ne sa strane, svakako je to već bilo. Onda su, što ja volim i naglasiti, meni je to bilo jako čudno, oni su počeli, govorim sada o građanima srpske nacionalnosti, pravoslavne, ne svih, da se razumijemo. Počelo se kačiti plahte bijele, kititi kapije, što bi se reklo. To je meni bilo vrlo... Čudno. Da. Čemu? Da. Zašto? Kad vi vidite da ubijen mi je prvi susjed, u Borovu Selu šta se desilo, to je strahota na strahotama. Ne? Našim policajcima. Gleda mene tu 2 puta zaustavljaju u mrklom mraku. Susjedi nestaju. Ne? Otac mi je odlazio na barikade već. To je strašno jedna neizvjesnost, neki strah šta se događa za tebe, kao prvo pa za dijete, pa za kuću, za grad, šta. Do jučer smo, što je doslovno, do jučer sam s nekim pričala, da bi nakon par mjeseci ta ista osoba me vidjela
i nisam se baš dobro provela. A kad me vidio. O tome ćemo kasnije. Kako je u vama sazrela odluka da se priključite obrani Vukovara i kad se to zapravo dogodilo? Pa to se baš dogodilo iz tog razloga što su oni dolazili u vojarnu i što su se oni u startu odvajali od nas. Ne može se ti od nas odvajati ako mi živimo u istome gradu, u našem hrvatskom gradu, i zašto bi sad mi podijelili naš grad? I tu je meni stvorilo se revolt zašto dijeliti naš grad koji je, do jučer smo pod navodnicima složno živjeli, da ne pričamo svi kako smo živjeli u Jugoslaviji, ne? Tamo je specifično i mogu vam i od prije ispričati isto. Izvolite. Ne znam, neko dođe iz Srbije, dobije i stan, dobije i stalan posao, dobije i dijete u vrtiću i to stan u centru kuće, i dok neki Vukovarci nisu imali ni za podstanarstvo, nek su dobivali socijalne stanove i tako. To je bila neka diskriminacija iz moje mladosti koju sam ja, tokom života shvatila zašto. Ne? No, iz tog revolta kažete zbog osjećaja da se grad počeo, to jest ljudi mnogo bitnije da se počeli dijeliti, odlučili ste nešto napraviti. Na koji način i kako? Pa prvo sam se prijavila, bila je prijava za Zenge dolje u centru. To sam u dogovoru sa mojom mamom se dogovorila. Otišla sam, prijavila se u slučaju da treba stati na obranu svoje domovine, svog grada, što ja volim reći, svog grada, jer to je prvo sam ja živjela za svoj grad. Da se razumijemo, ne? Jer sam podnormalno shvaćala da je to Hrvatska. I onda sam se upisala za Zenge i sve dok nije trebalo. Ne? To je 9. mjesecu sam se priključila samoj prvoj crti bojišta. Kako su izgledali ti dani prije nego što ste zapravo otišli? To je već, dakle, kraj 8. mjeseca počeo je, ali totalni, potpuni, otvoreni napad Jugoslavenske narodne armije, lokalnih srpskih terorista potpomognutih paravojnim jedinicama. Ima samo jedna stvar. Naime, danas se vodi jako mnogo rasprave o tome, pitam vas to, dakle, sada kao majku, o tome zbog čega ili kako pripisuje se pokojnom predsjedniku da nije dozvolio izvlačenje, dakle, djece iz Vukovara. Da. No ima jedna druga epizoda o kojoj gotovo nitko ne govori, a vjerujem da je vama itekako dobro poznata. Naime, tijekom ljeta su djeca iz Vukovara većinom bila poslana na ljetovanje na more. Tako je. I po naredbi, ja moram iskreno reći da točno nisam još uspio locirati tko, ta djeca su pred sam početak napada 24. koji je uslijedio, dan, 2, 3 prije toga povučena i vraćena u Vukovar. Što mi se čini da je mnogo veći krimen od ovoga o čemu se danas govori. Točno. I u tim nekim trenucima, znate, kad ste u toj gužvi, da kažem, shvaćate da ne možete na nekoga previše računati, bar s mog stajališta gledišta, uvijek sam računala na svoj grad, na svoj Vukovar. To je meni i dan danas, i mnogim Vukovarcima život. I baš u tim trenucima ja sam, znači, meni je dijete vraćeno nazad, bez obzira što ja vidim šta se događa. Da se kapije kite, da tenkovi izlaze, da ljudi odlaze, nestaju, ne? I što je bitan čimbenik učvršćenja moje odluke, da sam dobro odlučila, je kad je vojska počela iz vojarne po nama pucati, ponavljam, živjela sam preko puta vojarne, oni nisu birali gdje i kako se puca, ne? Ja i dijete smo bili u podrumu i majka, otac je bio, već kažem, na prvoj crti. I gledam, zašto pucate? Znate da su tu civili, tu su samo žene i djeca. Ne, tu smo do jučer prozore
kroz prozor vas gledali i ne znam, ne. I tu mi je bilo ono totalna definitivna odluka da nešto se mijenja, cijeli život da se mijenja, ne. I kako su vojska izlazila iz vojarne, mi smo se povukli, ja sam s djetetom u naručju, 3 godine imao, mi smo bježali u centar, na Olenicu, i oni su pucali po meni. Bez razloga. Bez razloga, svim raspoloživim sredstvima. Ne po meni. I druge žene su bile tamo. I druga djeca, i manja djeca, i veća djeca. Mi smo bježali preko bašta. Ja vam ne mogu opisati koja je to vatra bila po nama. Ne? I onda sam odlučila, kad dijete smjestim na sigurno, kad mama mi bude na sigurno, jer mama je znala da sam se ja upisala u vojsku, da definitivno prva prilika koja mi bude, da uhvatim pušku u ruke, ja i moram uzvratiti, jer oni su moju kuću prvo pucali. Razumijete? Moju i mojih prijatelja i mojih susjeda i moje djece koje ja i susjedovu djecu volim. Isto kao i svoje. Ne? I onda smo došli na Olenicu i u međuvremenu otac je bio ranjen. Na Sajmištu baš isto je bio sa Lulom i sa Kačićem. Ne? I onda sam malo ga ostavila. Mislim, onda smo tamo smjestili se na Olenici. Kada je bio taj trenutak kada ste dobili svoj raspored? Neću reći da ste dobili odoru, jer odora je bilo ili ih nije bilo. Da. Oružja je bilo koliko je bilo, ali raspored. Pa vjerujte mi, ja sam ovako, gledala sam jedne dečke koji nisu građani Vukovara, a došli su braniti moj grad. Meni je to bilo nešto predivno, prehrabro, i to se znalo da je to, barem ja sam znala, da su to došli ljudi sa srcem, kao što ga i ja imam za svoj grad Vukovar. I ja sam pitala, dečki, jel ja mogu s vama? Ne? Evo, čisto tako, dečki su bili, to je bio pokojni Žac, i Tonči je bio, i bio je, ne znam, još bilo je par njih tamo, i rekli su, može, ako baš, jel hoćeš ići kao medicinska sestra ili sa puškom u ruci. Međutim, ja sam već imala ujake za lovce, pa sam znala nešto i oko pušaka i tako. I rekao, ne, ja bi baš pušku, jer s ranama koliko toliko znam, koliko i vi. Ne? Ne. I tako je to isti dan je to bilo. Ja sam došla gore na Sajmište, u to dvorište gdje ima slika gdje se sjedi na dvorištu. Ja mislim da imamo i tu sliku. Da. Imamo u našem folderu, pa će dečki to potražiti. Kutina naš. Da, naš Kutina. Snimio, da. I ja sam došla gore, malo su bili dečki iznenađeni, što ja ne zamjeram, ne. Joj, pa šta ste doveli tu žensku, pa sad pa nije to u redu. Ja potpunosti razumijem, znate, ali kad sam ja opet pokazala i svoju ustrajnost, da sam ja došla gore i da meni nema povratka, ne, ali to je moj kvart, to je moj život, to je moje djetinjstvo, to je moje ulice, moji ljudi koji su mi od 3. mjeseca do 9. ginuli. Mm-hmm. Kada o tome govorimo, no bila je još jedna vrlo bitna stvar. Rekli ste, dakle, to su bili, koliko mene sjećanje služi, jedan dobar dio tih momaka su bili HOS-ovci. Tako je. I još neki dečki koji su bili pridodani. Ali upravo je bilo vaš dolazak, vjerujem da je bio beskrajno važan. Jer vi ste znali svaki, što bi rekli, sokak, svaku baštu, svaku kuću. I još nešto jako bitno. Znali ste i ljude. Da, domaće. Da, isto, naravno. Znala sam svoje suborce, Vukovarce,
koje je isto dosta bilo pridonijelo razumijete, kad se ta bitke odvijaju. To je vrlo presudan trenutak, jer to su dečki došli sa strane. Oni ne znaju ko, šta, čiji, koji, pogotovo mi Slavonci, mi malo znamo ekavicu, po šokački da se govori, ne? I njima je to bilo sasvim strano, ono, da su se i sami znali zapitati, ono, jesmo mi u dobrom gradu, ono, ne? I baš se i pogodilo da sam u ulici, da su oni u ulici, mojoj ulici, tako sam i ostala sa svojim hosovcima. Da. Trenutak, naravno, da Sajmište je zapravo onaj jedan segment bitke za Vukovar koji u zadnje vrijeme se o njemu počinje mnogo više govoriti. Sajmište je zapravo bila ta točka koja je uz Lužac zapravo odlučivala o tome gdje će i hoće li ikada Vukovar biti presječen i na taj način onemogućena komunikacija između pojedinih dijelova i Mitnice i središta i dolje naravno i centra i Borova i Borovog naselja. Bile su strahovito žestoke borbe na Sajmištu. Jeste, i zato je Sajmište jedna vrlo, vrlo nikad ne ispričana priča, makoliko mi pričali o Vukovaru. Zato što je tu svaki sudionik na Sajmištu, svaki borac, svaki bojovnik hrabrog srca imao svoj put na tom Sajmištu. To je bila borba kuća za kuću. Vjerujem da su to dečki i rekli. Evo, ovo je dvorište jedno. Da, to je kod Miki Čistione. To je baš na dan kad je evo Špiljar Željko imao rođendan. Zato znam, jer smo to našli neku flašu praznu, pa smo umotali u papir da mu upriličimo u svoj toj muci. Čovjek se mora malo i našaliti, ne? I onda smo mu zamotali tu bocu. Prije nego krenemo dalje još malo samo u sliku. Uvijek kad vidimo ovakve slike, naravno uz sva ova lijepa prisjećanja, ali ima jedna stvar koja, ja kad gledam fotografije uvijek se pitam, tko je od ovih ljudi danas živ? Da. Špiljar Željko, žac, strašno hrabar borac. On je umro nakon rata. On je bio 3-4 puta ranjen čovjek i obolio je dosta i stvarno je nakon duge i teške bolesti umro. Vuković, Rudolf, to je Senzen, to je jedan iznimno, vjerujte mi, iznimno hrabar čovjek kod kojeg nema nazad, samo naprijed. Samo naprijed. Evo, od nas tu, njih dvojica su nažalost mrtva. Abel Josip je živ, Tonči je živ, i ja, ne? Da. Ta cjelokupna atmosfera neizvjesnosti je opet, evo ovo što ste sada bili, evo vas još na jednoj fotografiji. Da, to je na protuavioncu, to smo imali, to je na drugom bojištu, da. Da, ima još jedna, tri smo fotografije uspjeli skinuti. Evo, to je Da, to je gdje smo stražu davali, tu smo bili svi, neću reći, svugdje smo se mi organizirali, da se razumijemo. Gdje smo se nalazili, ono što je Samoborac znao, to je i ponavljano, već Samoborac nije volio da smo svi na okupu, uvijek je došlo iz se na nas, razlaz tamo vamo i to je bilo kad kažemo Samoborac, onda za naše gledateljice Nikica Burić. Tako je, da. Nama je to poznato. Da, Burić Nikica, Samoborac zvani, on je stvarno čovjek za sebe, kako borac, kako veli srce za sebe, kako hrabrost. Nevjerovatan. To je, on je nas sve držao, sve. U toj atmosferi neizvjesnosti
uvijek je bilo duha. Svaki trenutak koji nije bio borba i koji nije bio odmor ili je bio posvećen nečem dobrom. Da, da. Nekakvoj šali, nekakvom normalnom, rekao bih, pokušaju da se u svom tom ludilu zadrži ono malo ljudskosti. Jeste, morali smo, iako su to bili jako rijetki trenuci. To je znalo biti nama i u toku njih napada, znate, preskače se zid, ne znam, leti se preko bašća, pada se na trave. Da. Pa smo se i onda znali šaliti, jer da bi ostali koliko toliko normalni. Jer kad bi se čovjek doslovno bojao, onda ne bi ni bio tamo, ne? Da. Sjećam se, ne znam, za tu bocu kad je Žacu bio rođendan. To nam je tako bilo smiješno, ali tako nešto donijeti Žacu, to je to... Eto, što bi se reklo, Bogu hvala, pa smo i mi živi. Kroz šalu, naravno, jel? Da. Pa ne znam, sjećam se trenutka kad smo ja i Paša u nekim napadima, nešto smo se bili raspričali. Mi smo se opustili u neke, on je pričao meni o svom životu prije ratovanja, ja sebi, njemu o svom. Jednostavno se čovjek izgubi, razumijete, to je stalno pucanje, napadanje, joj uje, sad ćemo vas, onda bace bombu, pa dobro. I mi šetamo i oni su baš nas počeli gađati sa tromblonima, ne, i sa bombama. I ja i on se pogledali, a da mi zalegnemo, da baš ne stojimo, ne, a bio bi red. I mi smo zalegli i kako smo puzali do našeg dvorišta, bomba nam je otpala jedna. Sad ne znam kome je otpala, meni ili njemu. Bi se vratili, ne bi se vratili, moramo se vratiti, jer šta vrijedimo bez bombe? I onda nam je to bilo isto na šalu, to je više bilo šaljivo. U šali smo se mi vratili u principu po tu bombu, jer ništa ne vrijedimo bez bombe. Ne? Kada jedna je situacija koja zapravo, koju mislim da mnogi neće ili mnogi ne shvaćaju ili im je to teško ili jednostavno su s one druge strane. Kako je bilo vama kao ženi, kao osobi koja je dala već život, gledati kako bezumno se život oduzima na tom bojištu? Strašno. To ja ne znam da li za to ima uopće riječi. Ja se ovih 20 godina pitam da li uopće ima za to riječi. Znate, i dan danas kad dođem u te ulice moje, u moj grad, i dan danas ja vidim ljude gdje leže, sjećam se, ne vidim, sjećam se ljudi, sjećam se svojih prijatelja, pa pomislim možda je ovaj živ, pa nije živ, pa ko mi je živ, razumijete? To je nešto prestrašno, ovo je naš položaj gdje smo mi bili, to je bila slastičarna. Ja sam tu provela, pa mogu vam reći više od svog djetinjstva u toj slastičarnoj. I ne mogu vam opisati koji je to osjećaj. Da ja vidim to, gori moje djetinjstvo, moj život. I svi koji smo dolazili tamo mi prolaze kroz glavu gdje su, kako su. Nekog vidiš i mrtvoga, već i poginuloga, ne? Kad vidite one ulice, to ono prvo večer kad sam došla prvi puta gore na položaj, došla sam u mraku, oni su me doveli, rekli su tu smo. Iskreno da vam kažem, ni sama nisam znala gdje sam. Jer smo došli kroz bašte, kroz koje kakve kanale, dobro nama znane. Tako da prvo noć nisam ni znala gdje sam, ne. To odmah se čulo, jauci, urlici, jer su jednog našeg bili zarobili. To su bili napadi. Tako da to meni bio sve opći šok. U svom gradu znam da sam u svom kvartu, jer idem na Sajmište. Tamo sam cijeli život. Ne znam di sam. Napada se, ubija se. Čovjek jauče, vrišti. Ujutro je svanulo. Izađem na ulicu. Pokušam je razaznat. Međutim, od te ulice ništa. Ništa. Samo cigle, ni drveća, ni kuća, ni kapija. Ništa.
I onda sam kad sam vidjela da je to vinarija, da je to slastičarna Jadran bila, da je to specijalna škola što je bila, u principu saznala da kod Miki čistione sam ja non stop nosila garderobu u čistionu, ne, da sam ja na svome. I opet se mene napada i opet se mene puca i ljude koji su došli braniti u ovom trenutku HOS-ovci, jel? To je bio vaš dolazak. Da. Vaše prvo, rekao bih, vatreno krštenje je bilo, vjerujem, istog dana kad ste došli. Jeste. I zažalila sam se. Joj, ono iskreno rečeno, sjedim s dečkima, oni su onak došli srca hrabroga, oni su već imali svoje vatreno krštenje, imala sam ga i ja, razumijete, ali sam ga imala u drugoj ulozi, razumijete? Da. Imala sam dijete u rukama, bila sam u podrumu, a to je meni u podrumu je bilo nevjerovatno strah, panično, baš panika me bojala. Šta ako meni dođe četnik sad na podrum? Zaklače me, i mene i moje dijete, ne? Moram biti vani. I ne mogu vam opisati gdje je to sve veći strah, koje su to veće emocije, koje je to težina tih zbivanja. Da bi to prvo večer kad sam sjela s njima, grof pokojni mi odmah, ja sam rekla kako sam rekla da hoću pušku, dali su mi dečki, odmah su mi dali i košulju sam dobila, ako što se vidi na slici, i prsluk. Senzen mi je dao, kasnije imala sam od HOS-a oznaku i šešir sam njegov nosila i sjedim s njima, mislim si, jao Violeta, malo si pretjerala, jer kad čujete te urlike, taj smrad, to je strašno. S četnicima se razgovaramo. Razgovaramo s četnicima, ne? Dok su oni već noć dvije toga već razgovarali s njima. Ja sam ovo prvi put čula. Ujo, da ne psujem zato javno, slatko proširene rečenice. I rekao, Violeta, usosila si se, kako sad? Ali onaj ponos kad sam ja vidjela da su i drugi došli braniti moj grad, prisjećajući se svojih susjeda koji su već poginuli, koji su već ranjeni, prisjećajući se bježanja sa svojim djetetom iz svog stana, iz svoje kuće, kad su pucali po meni i po mom djetetu, rekao, Violeta, gdje ćeš bježat? Nema. Ostaj svojim dečkima do kraja. To je moje sajmište. Moje dijete u centru. Ako mi još jednom dođu do djeteta, znate, onda nas nema. Jer sam i prvi puta iz podruma jedva utekla. Jedva. Mnogo je emocija u takvim situacijama, no najgora stvar je gubitak suboraca. Jeste. Jao, jako. To vam je neopisivo. Jer u tim borbama toliko se stvori jedno bratstvo, jedna ljubav, nerečena ljubav. Do juče se nismo znali. Do juče. I ali te borbe za opstanak, svaki naš korak, svaki naš pokret nam je značio zadnje. Nismo znali da li je zadnje, mi se nismo dali da bude zadnje, da se razumijemo. Ali u tim prelaženjima cesta, kad nismo smjeli jedno prelaziti, uvijek je moralo dvoje, troje pretrčavati. U slučaju da jedno zalegne, da drugoga možemo izvlačiti, ne? I to je stvarno najteže. To je jako teško. I preteško da bi sad rekla da jer kad se sjetim da do juče sam bila s njima i pričala
razgovarali smo, onda ga vidiš bez glave, onda vidiš ovoga. Crijeva su mu vani, a jučer smo se šalili u, rećemo, malim nekim nama poznatim pauzama, jer kad se pucalo, kad su nas pucali granatama, nama je to bila pauza. Razumijete? Po zvuku smo znali di idu granate, rasprskavajuće znali smo da nas plaše, tako da to su nama bili trenuci za odmor. I sad se ti s njim šališ, pričali smo viceve, ne znam, šalili smo se na Žacov rođendan taj. I onda ih nema sutradan. Ne? Koliko je bilo vjere da ćete uspjeti zadržati položaje? Vjerujte mi, do zadnjeg dana. Pa i pri samog povlačenja sa tog krvavog sajmišta, koje je meni bilo neopisivo teško, da ja to sada ne pričam previše, taj dan, HOS-ovci znaju, jako ih je puno taj dan bilo ranjeno, i onda smo se povlačili i ranjenici su se odvozili. I onda iz bolnice sam išla nazad na sajmište. Kad sam vidjela da smo se povukli, došla sam do Milovog brda, vidjela sam da ne mogu gore dalje. I onda sam čula da su još neki dečki tamo kod Vuke, kod mosta. Pokušala sam ih naći, međutim nisam mogla. I onda preteško. Evo vidite, preteško mi je uopće vratiti se u to doba, jer to su prestrašni trenuci. Onda ste svjesni da Vukovar pada. A da je Vukovar... Da, evo ja ću malo uskočiti. Ja ću reći samo jednu rečenicu kojom bih to opisao. Da se nikada u životu nisam osjetio više poniženim nego na dan kada sam saznao da je prestala obrana Vukovara, jer sam po prvi puta u životu shvatio da nepravda nažalost može pobijediti. Da. Možda ne za dugo, ali dovoljno da napravi zlo. Da. To je ono što... Ono kad se ljudski osjetite da su vas, dok su vas odgajali, da su vas zapravo prevarili. Da su vam govorili pravda uvijek pobjeđuje. Da. A bili smo u pravu i onda ovako od takve, ja to moram sada tako reći, od jedne skupine ološa zapravo izgubite. Da. To boli. Jako boli, jer to je nevjerovatna bol. To je bol svih nas Vukovaraca i svih građana Hrvatske, jer pokazalo se da je Vukovar stvarno simbol Hrvatske, isto kao i Škabrnja je pala na taj dan, da se razumijemo. Ali Vukovar je davao ta 3 mjeseca bez hrane, bez vode, bez kupanja, bez komunikacije, otpor tako krvavi, tako teški, tako u neimaštini ljudstva, da mi smo svaki dan, nama je falilo po neki čovjek. I kad je sam taj, što vi kažete, znali smo da činimo pravu stvar. Branim svoju kuću, branim svoj grad, branim svoju državu na kraju krajeva, ali mi imamo pravo biti država, jer je izglasano da se ne zaboravi, da budemo samostalna država. I zašto me sad napadaš ako je regularno izglasano da budemo svako na svome? Ja nisam otišla, niti iko otišao u Srbiju i napadao. Pedalj Srbije nam ne treba. Niste otišli kao agresor, ali nažalost kao žrtva ste bili u Srbiji. Da,
Naime, danas se uopće ne govori i ne želi se priznati da su na teritoriju današnje Republike Srbije, tada dijela tadašnje Jugoslavije. Da. Dakle, postojali koncentracijski logori u koje su mnogi naši branitelji, uključujući i vas, bili odvedeni. Da. Koliko ste provela u logorima? Mjesec dana. Mjesec dana. Da se vratimo na ovaj pad Vukovara. Zašto sam ja ostala? Zašto nisam htjela ići u proboj? Kao mnogi moji suborci koji su odlučili i mnogi građani koji su vjerovali da se borimo za pravdu i za istinu. I to je, kad smo vidjeli da smo mi izgubili, osjećali smo se na neki način izdani. Jer 3 mjeseca smo živjeli u uvjerenju nama dolazi pomoć, dolazi ispomoć, dolaze ljudi, dolazi hrana, dolaze lijekovi. Mi smo to svakodnevno slušali i iščekivali. Barem ja i mnogi koji su bili gladni i žedni i u bolnicama i ranjeni znaju to. Tako da sam se na neki način osjećala izdano, a to je prevelika oscilacija osjećaja. Između boriš se za pravdu. Ja bježim sa svojim djetetom na rukama. Prijavila sam se za Zenge za svaki slučaj. Jer vidim, što smo napričali na početku, da se događa nešto gdje ja ne spadam. Ja ostajem tu. I sad je to između te izdaje, između tog poraza. Na kraju krajeva i moji suborci su ostali tamo. To vam je bilo na stotine ljudi ležalo po ulicama mrtvih. Mene je dijete ovo ljeto i pitalo, mama, kako ti možeš hodati, jer sam joj rekla točno. Tu je ležala jedna baka, poginula ili su je ubili. Tu je ležala 5-6 ljudi, tu smo mi sklanjali naše ljude, što smo više nismo uspjeli ni pokapati ljude po ulicama koji su ginuli, ne? I taj revolt, ja sam odlučila ostati u gradu, bolje da ostanem tu jer nema gdje. Jer da se vratim na onu prvu priču, nama su djecu i žene izveli iz Vukovara u 8. mjesecu, pa su ih vratili po zapovjedi. Zašto? Zašto su ih vratili? I gdje me sad šalješ? Vratio si me ovdje u pakao, nisi mi dao pomoć. Koje nama je mala pomoć trebala. Gdje me onda šalješ? Ako može biti veći pakao od Vukovara, onda ja ostajem u Vukovaru. Na taj pakao sam naučila. Razumijete? Na onu krv, na onaj barut, na onu paljevinu, ruševinu. Ali ja to znam da je to moj grad. I tu sam htjela, namjerno sam ostala u svom gradu. Pa nek odluči Bog kako će biti. No, koliko god vas je kušao, bio je na kraju milostiv. Jeste. Za razliku od mnogih naših suboraca i civila koji, nažalost, nisu bili. Jeste, ja sam onda to kad sam pokušala se vratiti gore na Sajmište, nisam uspjela. To sam već i vidjela da tu nema više šta. Otišla sam na Olajnicu, skinula sam uniformu, bacila sam pušku i pištolj, što mi je Zvone, volim istaknuti, poklonio, jer to je neko veliko, veliko za mene značenje i poštovanje. On je bio zapovjednik tamo. Zvone Ćurković. Zvone Ćurković, da, Zagrebčanin. Ja se ispričavam što ne govorim ime i prezime, jer moji dečki znaju da ih znam. Ja se ispričavam javnosti. Sve. I to mi je bilo jako teško, jer čovjek je ranjen, on je ostao u bolnici. Ne? I sad mu ga ja opet, na svu tu izdaju, ja ga izdajem i ostavljam njegov pištolj. Ali prevladala je veća borba za opstanak mene i mog djeteta. Ne mene više, kao mene.
nego je sad više ne mogu braniti ni svoj dom, ni svoj grad. Sad jednom sam bježala s djetetom, ponovo ga moram čuvati i sačuvati. I tako da sam onda s djetetom dočekala i jutro. Neki su otišli vamo, neki su tamo. Iskreno rečeno, meni je sumnjivo bilo što je ona, ja ne znam koja je ta žena, dolazila sa bijelom zastavom. Nešto je sumnjivo mi rekla, presumnjivo, da ja nisam otišla u tu kolonu za njom. I rekla sam mojim roditeljima isto tako. Svako je imao na svoj izbor. Jer tu više nije bilo zapovjedi. Jer mi nismo više imali ni zapovjedi iz Zagreba. Od vrhova. Razumijete? To je već, kao da je na neki način bilo osuđeno. Ili ostani tu i nek vas pobiju. Ne? I da se ne izgubim u redoslijedu. Moji su isto, eto, odlučili smo krenuti za bolnicu. Nismo išli za tom babom. I u bolnici je bila strašna selekcija. Onda sam vidjela da su tu ranjenici. Kako sam odmah otišla da vidim od svojih dečkiju koga ima, koga nema. Međutim, to je već bilo puno ljudi. To se već komešalo, to se već i vojska je bila. Izdavalo se, prokazivalo se, izvodilo se. Sve ono, znate, jaoj kad te ja sad vidim, doće mrak. Ne? Mi smo se sklanjali svi u hrpice i dobro, vozili su nas. Neke su vozili na prednji dio bolnice, na glavnu kapiju, što zna biti na snimkama Vukovara. Neke su izvodili iza. Što je automatski, to već znalo se da neki idu na javno, neki idu tajno, ne? Tako su i naši, nažalost, i dan na nas nestali, ranjenici nestali i mnogi ljudi iz Vukovara. I odande su nas odvezli u Velepromet. I tamo je bila jedna velika selekcija ljudi. Prvo razdvajanje muških od žena. I baš doslovno izgledalo kao sabirni centar, logorni centar. Žene i djeca na jednu stranu, muški na drugu stranu. I jedan dobar četnik, dobar zato što je bio dobar nož imao, s kojim se hvalio kako će klati nas Hrvate, pašće nož, izveo mog oca i u startu ga je ošamario tamo pred svima. To ljudi znaju tamo na Veleprometu, jer su svi muški morali stati u krugu, ne? I onda je kasnije su zatvoreni u hangare, to sam kasnije saznala, ne? A mene su zatvorili na večer da tu je bilo, svi su odlazili, opet su odlazili autobusi za Bosnu, odlazili su autobusi za Beograd, odlazili su autobusi, ne znam, za Vojvodinu. Opet ovi za Zagreb su ostajali jako malo. Nas je ostalo možda 20-ak, mrak se spustila. I to ja volim uvijek reći, nas 20 žena ostalo s djecom, stvarno malom djecom. I rekao, ništa žene, kako mi se čini, i mi ćemo ili za Bosnu ili za Beograd, pa kud koji mili moji, nekako samo da izađemo iz Vukovara. Jer nestaju ljudi, jednostavno nestaju, razumijete? Ko plova kad povučeš u Dunav? Nema nikoga. I kako sam se ja to dogovorila s njima, tako su njih 4 došli, pitali sam to ja, jesam, i zatvorili me u sobu smrti, gdje mi je mama već bila zatvorena. A dijete su mi ostavili na dvorištu vani. I onda ja sam htjela odmah dijete pokupiti, pitala sam samo da uzmem dijete, ne. Nisu dali, kao dovešćemo ti mi njega, šta se sekiraš. Slatkorječivo čašćenje, kako četnik može častiti samo Hrvate i hrvatske građane. I u međuvremenu već su me lupili 2-3 puta, ajde,
ulazi unutra. Dovešćemo ti dijete i nisu mi ga doveli. I ja sam onda, ne znam sad koliko vremena, to vam je od šoka, znate ono, minuta je sat, sat je dan. Dobila sam dosta po prstima, tamo ima prozor, jedan i dan danas. Batina, ono, jer sam uporno vikala, ono, ili me pobite zajedno s djetetom, ili da mi dijete ne ostane samo. Kad je već tako, neko me je prokazao, neko je nešto, ne, i nisu dali. Igrom slučaja da neko čuo to moje zapomaganje koje je trebao. Nošao je njihov crveni krst, htjeli su ga u Beograd odvesti. Međutim, hvala ženi koja je smogla snage, kad je vidjela da me njih 4 izvodi van, već malo raščerupano od batina, samo je rekla: Violeta, ništa se ne brini, ja ću čuvati Zokija. Ne brini se, drži se i spasi se. Brinut ću za njega ko da je moj. I to je bilo, i onda su oni rekli: eto bre, neće da Srbina odgajamo. Odvede ga žena, kaže, u Hrvatsku. I onda su me s tim i dosta puta ucjenjivali, kao da su ga uzeli, da će ga odgojiti kod četnika, da će jebat nama. Da, pa to je... Toga cijelo vrijeme se suzdržavam njihovih riječi, ali eto, ponesu me osjećaj. Na kraju smo emisije Violeta, 20 godina je prošlo, u Vukovaru je bilo, ja moram reći, evo imamo još 2 minute, 3, je bilo veličanstveno. Nemam drugu riječ. 20 godina možda prekasno, ali nikada. Nikada nije kasno, za pravdu nikada nije kasno. Bog je uvijek sustižan, uvijek. Nije nagal, ali je sustižan, znate. To se i vidi iz priloženoga, jer nije ni njima svejedno. Oni znaju da smo mi pobjedili. Ma što bilo i dan danas. Mi stojimo uspravno i ponosno. Mi koji smo preživjeli samo su nas opet ojačali. Jer mi smo živi svjedoci koliko je naše braće poginulo, koliko je nestalo. Živi svjedoci naših zbivanja prije 20 godina. Da smo se mi branili, a ne napadali. Violeta, ja sam dobio od dečki jedan zadatak, a to je da vam se zahvalim. Nema na za sve, kažu posebno dečki sa Sajmišta, kaže, puno je pozdravi. Joj, dajte. Ja te dečke neizmjerno cijenim, jer ti dečki da nisu došli u to vrijeme na Sajmište, kao što je bilo i već prije Bogom dano poslani i u Bogdanovce, tako su došli na Sajmište, jer već nebrojeno Vukovaraca je poginulo i da ti dečki nisu došli na Sajmište, čisto drugačije bi se to odvijalo. Ja im se ovom prilikom svima zahvaljujem, kako mojim dragim Hosovcima, tako isto zahvaljujem se i Varaždincima, i Brođanima, i Zagrebčanima, Tigrovima i svim hrabrim ljudima iskrenog i hrabrog srca. Violeta, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Hvala i svima vama. Vidimo se ponovno sljedećeg četvrtka. Srdačan pozdrav i do gledanja.